Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira ishya n'ihirwe aho uri kujya mu kazi hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Ngiye kuba ngenda ngaruka rero muri iki gitondo ngo tubashe kuba tugenda tugaruka ku makuru aramutse agenda avugwa cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba biba bibi. Ndaza kuba ngenda nerekeza hano muri Minembwe. FARDC n'abafatanyije cyangwa se na koalisiyo yabo bakomeje kuba bagenda bagaba ibitero bikomeye cyane bya drone, aho izi drone zibasiye abaturage nubwo bari kurushaho kuba bagenda bitana ba mwana, nk'uko turaza kuba tugenda tubigaruko. Turaza kuba kandi tugenda tunagaruka ku makuru y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kuba zigenda zirushaho kuba zigenda ziyongera hano ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo Burundi buyoboye Afurika, Perezida Neva ugenda agaragara kuba agenda yivuguruza ku bijyanye n'intambara iri kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari bimwe bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bigenda biteza akavuyo ndetse na bimwe mu bikomeza kuba bigenda byibazwaho n'abaturage benshi. Turaje kuba kandi tugaruka no ku yandi makuru menshi agiye atandukanye, dore ko nyaboneka ari menshi cyane, ngo ni ibitero bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba byinshi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dore ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero simusiga bituma ubuzima bw'abaturage cyane cyane hano muri Minembwe bukomeza kuba bugenda bujya mu kaga. Nyuma y'ibyo byose ibitero bikomeza kuba bigenda biba, aho abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakomeza kuba bagenda bitana ba mwana n'izi ngabo. FARDC nabo bafatanyije bakaba bongeye kuba bagenda bagaba ibitero bikomeye cyane byaje gusiga abaturage bakomeza kuba bagenda bahunga ku bwinshi. Muri iki gitondo uyu munsi imirwano ikomeye yongeye kubura mu bice bya Minembwe, aho muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanyije n'imitwe ishyigikiye irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, nk'uko amakuru ava muri ako gace abyemeza. Aya makuru avuga ko ibi bitero byibasiye cyane cyane imihana ituwe n'abanyamurenge, aho abaturage benshi bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba no guhunga ibyabo kubera imirwano idahagarara muri kariya karere, cyane cyane muri Minembwe. Ibi ni ibitero byagabwe mu masaha ya kare y'igitondo mu bice bya Karingi, Bidegu ndetse na Gakenge, aho uruhande rwa leta rwagerageje kwinjira muri ibyo bice ruvuga ko rugamije kubigenzura. Gusa umutwe wa MLDP twirwaneho na M23 urwanira ku ruhande abaturage bo mu misozi miremire ya Mirenge wahise wohereza abasirikare bawo gutabara abaturage no gusubiza ingabo inyuma za FARDC n'abafatanyabikorwa babyo muri ibi bitero byari byaje kuba bigenda bigabwa. Rero ibi bitero bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bigenda bigabwa. Amakuru yizewe akaba avuga ko abaturage n'andi masoko akurikiranira hafi umutekano muri kariya karere avuga ko iyi mirwano yabereye ibidege iriyo yabaye ikomeye kurusha ahandi hose, aho M23 natwirwanaho yahanganye bikomeye n'uruhande rwa FARDC nabo bafatanyije mu gace ka Karingaho. Amakuru avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo zahunze nyuma y'igihe gitoya M23 natwirwaneho ihageze, bituma ako gace gahita kagenzurwa n'uyu mutwe wa M23.
nubwo ku manywa uruhande rwa FARDC rwagerageje kwisuganya mu bidego, amakuru aturuka muri ako gace akaba avuga ko iyo mirwano yakomeje gukaza umurego kugeza mu masaha y'umugoroba hafi saa 10 irenga mbere y'uko uruhande rwa leta rusubira inyuma. Kuri ubu amakuru ahari aravuga ko M23 natwe Rwandeho igenzura uduce twa Bidego ndetse na Karinga, mu gihe hakurya y'uruzi rwa Rwiko hakomeje kugenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'imitwe bafatanyije. Abaturage batuye muri utwo duce bavuga ko bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi mirwano, zirimo guhunga, kubura ibiribwa ndetse no kubaho mu bwoba bw'ibitero bishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi cyagaragaye muri iyi mirwano ni ibikoresho by'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho, aho amakuru avuga ko FARDC yakoresheje indege zitagira abapilote drone zarashe ibisasu mu bice bya Bidego, Karinga ndetse no mu yindi mihana ituwe n'abanyamurenge iri hafi y'aho imirwano yabereye. Makuru abaturage bavuga ko ikoreshwa n'iryo drone rikomeje guteza impungenge nyinshi, cyane cyane kubera ko ibisasu bimwe bivugwa ko byaguye hafi y'ingo z'abasivile, ibintu bishobora kurushaho guteza ikibazo cy'ubuhunzi n'umutekano muke muri ako gace, muri aka karere kamaze igihe kaberamo intambara umunsi ku wundi. Iyi mirwano yongeye kugaragara uko ikibazo cy'umutekano muri Minembwe no mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo gikomeje gufata indi ntera, mu gihe uruhande rurwana ku ruhande rwa leta rukomeje gushinja kugaba ibitero ku baturage no gukoresha imitwe yitwaje intwaro mu nyungu za politike n'igisirikare. Ahangaha ni mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko habaho ibiganiro n'ubutabazi bwihuse. Impungenge zikomeje kwiyongera ko imirwano ishobora gukomeza gutwikira no mu yindi mihana, cyane cyane mu duce dutuwe n'abasivile badafite ubushobozi bwo kwirwanaho, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibitero umunsi ku wundi birushaho kuba bigenda bifata indi ntera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hagati y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi, cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi buyoboye Afurika mu gihe imvugo zivuguruzanya cyane cyane ku mutekano w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo zikomeza kuba zirushaho kuba zigenda ziba nyinshi. Mu gihe Burundi bukomeje kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe UI, amagambo aherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'uruhare rw'ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yakomeje guteza impaka mu rwego rwa diplomasi no mu isesengura rya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi benshi bavuga ko muri ibi bihe Afurika iri mu bibazo bikomeye by'umutekano, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani ndetse no mu yindi Sahel, bityo igihugu kiyoboye UI gisaba gutanga umurongo usobanutse kandi uhamye mu bibazo by'umutekano ku bufatanye bwa gisirikare. Inyamara amagambo atandukanye yagiye atangazwa n'umuyobozi w'u Burundi ku mikoranire y'ingabo za FARDC ndetse n'indi mitwe irimo FDLR yakomeje guteza urujijo mu mirongo wa politiki igihugu gikurikiza muri ako karere, nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa. Mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye Jeune Afrique yavuze ko ingabo z'u Burundi ziri gukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ziri munsi y'ubuyobozi bwa FARDC, ariko hanongera ko zikora mu buryo bwazo bwigenga. Aya magambo yahise ateza impaka
mu basesenguzi bibaza uburyo ingabo zaba ziyoborwa na FARDC ariko nanone zikagira ubwigenge mu mikorere yazo ya gisirikare. Muri icyo kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahakanye ko igihugu cye gikorana n'imitwe wa FDLR, umutwe umaze igihe ushinjwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka karere ndetse unashinjwa uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nyamara mbere yaho mu kiganiro BBC yagiranye n'uyu mugabo, amagambo ye ku bijyanye n'iyo mikoranire yasize benshi mu rujijo nyuma yo gukoresha umugani ugira uti umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Iyi mvugo yahise ifatwa nk'ifungura inzira y'abandi mu basesenguzi ku buryo Burundi bushobora kuba bufite imikoranire itaziguye cyangwa se iziguye n'imitwe ikorera mu gihugu cya Kongo. Abasesenguzi benshi bavuga ko gukoresha imvugo z'imigani cyangwa amagambo adasobanutse mu bibazo bikomeye by'umutekano bishobora gutuma ubutumwa bwa politiki budasobanuka neza ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka yashize Burundi bwagiye bugaragaza ubushake bwo kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano mu karere nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi. Igihugu cyatangiye kongera kwiyegereza imiryango mpuzamahanga no gusubira mu mubano mwiza n'ibindi bihugu nyuma y'ibihe by'ibibazo bya politike byakurikiye manda ya Pierre Nkurunziza wayoboraga iki gihugu. Kuri ubu Burundi bufite inyungu zikomeye mu mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kubera impungenge z'imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega ukorera hafi y'umupaka wa Kongo. Ibi byatumye Burundi bwohereza ingabo muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi mu rwego rwo gukurikirana iyo mitwe irwanya ubutegetsi. Ariko kandi kuba ingabo z'u Burundi zikorana bya hafi na FARDC ni mu gihe hari ibirego by'uko FARDC ikorana na imitwe wa FDLR bikomeje gushyirwa cyane cyane kuri Gitega mu mwanya ukomeye wa diplomasi, cyane cyane imbere y'u Rwanda rushinjwa FDLR gukomeza guhungabanya umutekano warwo. Kuba Burundi aribwo buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe byatumye benshi barushaho gukurikirana hafi uburyo bwitwara ku bibazo by'umutekano biri kuri uyu mugabane. Abasesenguzi bavuga ko igihugu kiyobowe na UI gisaba gutanga ubutumwa buhamye kandi kikanatanga icyizere ndetse zikaba n'ishusho ibindi bihugu bigomba kuba byagenda bifatiraho kugira ngo bibashe kuba byagenda byitwara neza.